La famille jambe kisiye woni e mon waccane la hakke be wi wo ko yen nuldu ka yewtereji men si rewbe ben bonni denonsen si worbe ben kadi bonni denonsen o yibe do dido hebali hay emwa ko be jombindiri hebali emwa o gorko do ko Boubacar Siddi o wiyete ko ka belen ko benata don fofo mere ko don mo hodidi e o sonnajo makko wondo ka photo don saibe do asikay touva ay nayibe weldi be yurmondiri le 17 o sonnajo do o jetti labi o tufi modi makko ka busal jetti labi o tufi modi makko ka busal be jetti modi makko be hotu nyasidin modi makko fejjini pour le moment mi anda pourquoi sonnajo wadiri dum don ko dum mo beyo ndaru ko jombata kon wana fi gore ma jombi inna ankari a hida jombude mo membe ngari ava yimbe sikke o komobe mo membe harno fini ha maida c'est-à-dire be ndare mo be jombata on be ndare ko honto be jombata be ndare mo be jombanta on kono en hande e wiye den fini est-ce qu'on famille misika mo hiduda hida mijano mo jettugo labi tufa on no na wakili mayugol gido ma o wura kono wakilaki al ittugol wonki gido ma don non Boubacar Siddi fejjini mo ka morgue be nangi de yunkun ina kun ka gendarmerie hayde landi justice on e bod golle mabbe den o sonnajo dono duwa donkinede himo duwa nyolude ka kaso himo duwa nyolude to mo wari wonki Allah on wi ko wartetedo kono ba non enen ko luwa heferbe be woni dogude ka leydi men ayo nyolu ka kaso haray partager o video do massivement haray franchement hiden habbi bandira e me rewbe ben wonbe ben defendu toujours ben rewbe no piede rewbe no warede en fop defenden haray me landi on onon kadi yettugo responsabilité on dénonce di acte di do parce que franchement ino wodi kadi worbe buy sonji be hande ka dewle mo har rewbe mabbe ben franchement ce n'est pas la peine haray ko en partage vidéo massivement à bon entendeur salut la famille.